ndenda kwambira na kuga ntuku na role ntuku ndi chairman wa Meru Municipal Board intuku ya kuguru muno ndene ya county yetu na tukiwa tukeneta muno ntu mantu ya mwiji imantu ya tumba kuthugani jomba kwareka lakini imagine all of a sudden ajumare tunengeri ni international recognition tunengeri tuli municipality jwa Meru na okacha kukamira kuthugania ure ko mean eno ntu kuma ki municipality nkurukia municipality 600 plus ati internationally municipality jwa Meru jo kutonya ndene ya international recognition. I think kiwe nkono chokenkatha muno na ndikwenda kurirwa na ntenda gutanchune kiri governor wetu nontu akarera akiuga auga number 1 na kwenda kuona town yetu na thiri twajukia mantu ya bautu tuli board tuambania najo na utoe rutu kuona mtu ina medho na kuona actually mutindo jo garuki othoganya thoko kurenge ura kure mtu ringi bakuthia biashara thokone lakini nawe na tukuona tunaona all of a sudden town yetu thoko yetu ekuru barita ngugiba bwiritwe kwa ura kana kwa kura no kona kione kiki ya kwethia mutindo ajo ndrojuri dust free no tuko akinyanira iro marako iriri ontukume kama kuna siasa na tutura ndugure na siasa sawa baraba kuringa siasa baringa siasa lakini tokinyakire maendeleo wona kuruntupura karika tafadhali tuko ntubuko kugitatre bogo karika kwao katika tena kadri yetu ya county Meru County governor wetu Kiraito amona board yetu ya municipality tunakuru kwingi muno ntu tukatubira na garanki morora igande kiroria ntungu ko kororia kabura ate mutindo jojo ka sete antu bokana jorongo na ndi dai tukwaria jori gwetanirwa amona mechira minende nende guru ichi tu emurungu na iro marako ni nao ntunantu kwantona untubu bukoni otheru untubu bukoni mantu ja kwenya ku make sure that town mantu ja waste eto gota mantu ja ruko mantu ja uratumba ku kweberia ruko katika tena town yetu amona kudro bautu turembere na tuka make sure that service ni gota nambere kumenyera muno ntunega tumwa tutanambere kugita eshimetu kugita itukuromba tukiwa akaribetu bonde tuwatanire ni tunebuga ku make sure that mutindo wetu na town yetu ni clean kaire menya mtu mwa gura baba muna rawara batri utheru no muno murungu na indira tukatanambere kwethwa tukiwa tugetu kwenda kuthiria rukoro katetana kaba utwi otumtu tugweru environment yu kintu kinge kwenda kubati giki itutanambere kumenyera mantu jo karia bwa town yetu ku make sure itu gutangona vitango vya usalama.